Na hapa niseme nimesikia zile changamoto nadhani kama 5 hivi ambazo rais wa chama amezisema. Nadhani nyingine tayari zimeanza kupata ufumbuzi. Kwa mfano, kile kiwanja cha Dodoma kama tayari ofisi imepatikana. Muraho neza bakunzi ba The Quick Times News, aho tubagezaho amakuru y'ingenzi yo mu karere Afrika ndetse no ku isi yose muri rusange. Uyu munsi turarebera hamwe amagambo akomeye yatangajwe na Perezida wa Tanzania Madamu Samia Suluhu Hassan, aho yavuze ko nta muntu umwe uri hejuru y'amategeko y'igihugu cye, ashimangira ko uburenganzira bwa muntu bugomba kugendana no kubahiriza inshingano n'amategeko. Perezida Samia Suluhu Hassan yavugiye mu nama rusange ngarukamwaka y'ishyirwa hamwe ry'abanyamategeko ba leta n'abakozi bashinzwe amategeko muri guverinoma ya Tanzania yabereye i Arusha kwa 13 Nyakanga 2026. Mu ijambo rye uyu muyobozi yavuze ko Tanzania ikomeje guharanira kubahiriza uburenganzira bwa muntu, ariko anenga bavuga ko igihugu cye kitubahiriza ayo mahame. Avuga ko hari bamwe bakoresha ibirego nk'ibikoresho bya politike bigamije gusha intege ibihugu biri mu nzira y'amajyambere. Reka dukomeze turebe birambuye ibyo Perezida Samia Suluhu Hassan yavuze, impamvu ya magambo aje muri iki gihe ndetse n'uruhare rw'abanyamategeko ba leta mu kurengera inyungu z'igihugu. Ese ubundi ko abatavuga rumwe n'ubutegetsi bakomeje gusaba ko Mama Samia Suluhu Hassan yatabwa muri yombi kubera ibyo bamushinjaga bijyanye no guhonyura uburenganzira bwa muntu mu gihe cy'amatora. Ibyo byose bimeze bitebye n'ibyo nje ngo tuganireho. Iyi ni The Quick Times News, kanda subscribe nimba utarakanda subscribe ubundi dukomeze kubana nk'uhaye ikaze. Perezida wa Tanzania Madamu Samia Suluhu Hassan yashimangiye ko amategeko ari agomba kugenga buri wese utuye cyangwa ukorera muri Tanzania. Mu ijambo rye yagize ati: nta muntu uri hejuru y'amategeko yacu, umuntu wese uzarenga ku mategeko azabibazwa. Aya magambo ya Perezida Samia aje mu gihe ibihugu bitandukanye byo mu rwego mpuzamahanga bikomeje gukurikirana uko ibihugu byo muri Afrika byubahiriza uburenganzira bwa muntu n'amategeko. Perezida Samia Suluhu Hassan yavuze ko kubahiriza uburenganzira bwa muntu bidakwiye gusobanurwa nk'uburyo bwo kwirengagiza amategeko. Agaragaje ko buri muturage afite uburenganzira bwo kurengerwa, ariko ko nawe agomba kubahiriza inshingano ze imbere y'igihugu. Yagize ati: uburenganzira bugomba kugendana n'inshingano, kuko igihugu kidashobora gukomera igihe amategeko adakurikizwa. Ayo namwe mu magambo yakomeje kugenda agarukwaho mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye ndetse n'abanyamategeko batandukanye bagiye bayagarukaho. Abasesenguzi mu bya politike batangira kugenda babigarukaho, by'umwihariko bari ku ruhande rutavuga rumwe n'ubutegetsi, bavuga ati se ko nta muntu hejuru y'amategeko, ko umuntu wese urenga ku mategeko bibazwa hano muri Tanzania, kuki Mama Samia Suluhu Hassan atabajijwe ibyo yakoze mu gihe cy'amatora? Tanzania n'ibirego by'uburenganzira bwa muntu. Mu ijambo rye Perezida Samia Suluhu Hassan yanenze ibyo yise ibirego bimwe na bimwe byagiye bitangwa mu rwego mpuzamahanga bishinja Tanzania kutubahiriza uburenganzira bwa muntu. Uyu muyobozi yavuze ko hari abantu bamwe bakoresha ibibazo by'uburenganzira bwa muntu mu rwego rwo guca intege ibihugu biri mu nzira y'amajyambere. Madamu Samia Suluhu Hassan yavuze ko Tanzania idakwiye gucirwa urubanza hashingiye ku makuru atuzuye cyangwa ayobye. Yakoresheje umugani uvuga ko hari abashaka guhimbwa izina ribi kugira ngo bayice. Agaragaza ko hari abantu bashobora kubanza kwangiza izina ry'igihugu kugira ngo babone uko bagihindura intego zabo za politike cyangwa ubukungu. Ariko kandi Perezida Samia Suluhu Hassan yashimangiye ko Tanzania yemera ko uburenganzira bwa muntu ari ingenzi kandi ko igihugu gifite inshingano zo kurinda.
ubutumwa ahanini busa nkaho bwari bugenewe abanyaburayi benshi ko nibo bakunda kwivanga cyangwa se kuza mu miyoborere y'ibihugu bya hano muri Afurika, by'umwihariko hano mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba. Uburenganzira bwa muntu rero mu mategeko ya Tanzania, Perezida Samia Suluhu Hassan yavuze ko uburenganzira bw'ibanze bw'abaturage ba Tanzania bwashyizwe mu itegeko nshinga ry'igihugu ryo mu mwaka w'1984. avuze ko nyuma yaho hagiyeho andi mategeko agamije gukomeza kurengera abaturage no kubaha uburyo bwo kubona ubutabera. Uyu muyobozi yavuze ko umuntu wese wumva ko uburenganzira bwe bwahonyowe afite uburenganzira bwo kujya mu nkiko. Yagize ati twahaye abaturage uburyo bwo gusaba no kurengera uburenganzira bwabo binyuze mu nkiko. Ibi bivuze ko nk'uko Perezida Samia bivuga, ubutabera aribwo nzira ikwiye gukoreshwa mu gukemura ibibazo aho gukoresha ibindi bikorwa bishobora guhungabanya ituze ry'igihugu ndetse n'abaturage. Urukiko nyafurika rw'uburenganzira bwa muntu ruri Arusha. Perezida Samia Suluhu Hassan yanagarutse ku kuba Tanzania ari igihugu gicumbikiye urukiko nyafurika rushinzwe uburenganzira bwa muntu ruri mu mujyi wa Arusha. Avuze ko ibi ari ibimenyetso by'uko Tanzania ifite uruhare mu guteza imbere no kurinda uburenganzira bwa muntu muri Afurika. Urukiko nyafurika rushinzwe uburenganzira bwa muntu rimwe mu nzego zikomeye ku mugabane wa Afurika zifasha abaturage n'imiryango gusaba ubutabera yabumva ko uburenganzira bwabo bwahonyowe. Perezida Samia Suluhu Hassan yavuze ko kuba uru rwego rukomeza rukorera muri Tanzania bigaragaza ko igihugu gifite uruhare mu gushyigikira gahunda zo kurengera uburenganzira bwa muntu. Ubutumwa ku banyamategeko ba leta. Mu nama yagiranye n'abanyamategeko ba leta ndetse n'abakozi bashinzwe amategeko muri guverinoma, Perezida Samia yabasabye gukomeza gukora kinyamwuga. Yababwiye ko uruhare rwabo rutagarukira gusa ku kujya mu nkiko, ahubwo ko abagomba gufasha igihugu kwirinda amakimbirane no kurinda umutungo wa leta. Perezida Samia Suluhu Hassan yavuze ko umunyamategeko wa leta adakwiye gupimwa gusa mu manza yatsinze. Yavuze ko akwiye kurebwa ku makimbirane yabashije gukumira mbere y'uko amafaranga ya leta yarinze gutakara, amakosa yabashije gukumira mbere yo kugira ingaruka ku gihugu. Yagize ati abanyamategeko ba leta bafite inshingano ikomeye yo kurinda inyungu z'igihugu mu masezerano ndetse no mu mikoranire mpuzamahanga. Abasesenguzi benshi bagaragaza ko amagambo ya Samia Suluhu Hassan agaragaza uburyo Tanzania ishaka kugaragaza ko ishobora guhuza ibintu bibiri by'ingenzi: kubahiriza uburenganzira bwa muntu no gukomeza kubahiriza amategeko y'igihugu. Mu gihe ibihugu byinshi bya Afurika bikunze kunengwa ku bijyanye n'uburenganzira bwa muntu, abayobozi babyo bakunze gusubiza bavuga ko hakenewe kureba n'inshingano z'abaturage ndetse n'umutekano w'igihugu. Ku rundi ruhande, abahanira uburenganzira bwa muntu bo bakomeza gusaba ko amategeko akoreshwa mu buryo buboneye ariko inzego z'ubutabera zigomba gukora zidafite igitutu. Abwo nuko nkuko bimeze, turakomeza kubakurikiranira byinshi hari mu gihugu cya Tanzania ibigenda bitangazwa. Iyi ni The Quick Times News, turagushimiye cyane.